Away na niya saging kaya manakitab, saging kaya ikadwa kabulyong, saging kaya pandangan amagatos agwalo pula butelo, saging kaya susuratan ako nun apakagaganuntan. Away. Anna sunnat al-id'am sab'atu ayyam balagani annaha mustamirra ila al-an di Makkah wal Madinah. Maka natin na sunnat sudika pamagana si kupit to gawi ay nisampay rakan amat anaya malalayon nila natin taman timan ko. Agulbag si samak ka nagu sa Madinah pagwahir nagu ayat tina marayag annaha lam tatruk min ahdi sahaba na dunan targan ipon kumasaw mga sahaba ilalaan taman iman to wa annahum akhaduha nagumata na sila na kinuwanan akapit khalapan umyang uuri anis salaf apun si umyang una ay managito sa mga sahaba. Oh. So ginan iya man pudak kapupakan mo sa bagi kaaya dalilian naging ko ay man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kumiyadon sa gim ko ay man mapapad. Oh. Da dalil iba pitur Rasulullah haram sukakan ro. Bilat sukakan ro. La ilaha illallah. Pagilay mga pagaling naging ko ay man na mapangbulola. Oy. Ayamana na si pula tanong ng kao saya kapakaliwan na gasagin ka ng ayamana na pakasundian tanong may gimpo tabidat naguging utak na babidat. Na si pula tanong ng kaluya na ayak ko na taralbi ayamana di ka kenduli. Oy naging kay wasiat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na wasiat ko Rasulullah idza du'i ahadukum falyujib. Igirat tingin ainin bitara susakat taur kanu saging ko to kanduli dito so kanduli fal yujib na paturay ay man nakaliman yan yali tanong kag isu man na mga dali saka ay man nakatiriman nun ay di ko pakay o ay ini sapar ko Rasulullah amarat ta ka kanduli naging kay ay man napagaling tama hadis amiya katiten ko Jabir apitur yan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara pintu Rasulullah syarrut ta'ami ta'amul walimah miyakarat taratati Rasulullah panganangkan nasub panganangkan akan duri yud'a lahal aghniya ayaw pagimbitar nun naging kuta mga kawasa wa yutrakul fuqara na ipumbagat sa mga pobre ginani ang mga nakaya marata kakanduli. So ayat ya kenduri kada singaling kubalas akapaka panalamat agin ko ta mga tao. Hoy. Na kay ay mapasangon na tabi kenapa ko palang na tabi si ikodi ay man di kenduri. Na madakal adi kenduri ay wo pagimbita dilan na sumapapano at tiyan na sumalalapit at tiyan na dilan tungon sa Ginoo. Allah. Lagi na ni ay man nakya pakasupak yan. Ikadua hadis apitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigin na bisa ta'amul walima ayat tina miyak karat-tarata apanganangkan adi pamagana si ikukanduri yud'a ilayhil agniya na ayaw pagtilwanon na sa mga kawasa wa yutrakul masakin na ipumbagang sa mga miskin ang na imbidan o miskin na gusto kubri fukara so fukara na wayat kasukat yan kung kagagabiyan na magatos waya gastiran ang pamilya ko kagagawin na magatos na ayaw ko pagkasukat yan na patapulo ulit na talawagti. Nagiti fukara katat taraluan adi katat tarutupan suwayam ana na kapupugin tawiran. Ayat mo sa masakin, miskin naging ko to waya pagkasukat yan gastiran ko kagagawin na magatos na ayaw pagkasukat yan na 80 ulit na 70 at akanang pulo. Uy, may taguan tulog to panon. Ha? Nagiti eman na bidan o miskin na gusto eman na fukara. So mga pagali ang Islam ay panakinilapyan tagin ka na hadis asantiman na tinamiyak karat-tarata apanganangkan adi pamagana na ayaw tigin apagtuwaganon na susumasang kaon na ayam anak na dituwagin aging ko to mga tao ayam na makakakailangan nun. Uy, so malagi dito ayam na hadis dun so bidan sa lapyan na malagi sa mana. Ay mana wakil pekenduri ka na odika pekagaga uay kaiwo kegeung kana isak kadulang nak kreyang ka kesimam nabu odi dak kreyang kagi ku tasring na kamiskin uay kagi ti pakakanang kaun ni atud suay mana sunnah uay
na upman o pagkagagas sa langkap, pagkagagas sa madakal, natin ko pa kayo manasungan nakagihutay sa kabara di na palengkad, miskin sa kubri sa eman na malik tamo ka na palengkad eman na imbita. Uy, na upumili ka, nasa mga miskin. Panaba upumili ka, nasa mga kawasa. Ina ni man naging kailangan na eman na tabi, sa eman tabi agugugin ka eman na di kakawing-kawing, sa gin ka eman na mga eman na building. Uy, kami ada susunna Rasulullah, Pitur Rasulullah, ayam ana nasi ini waktu Rasulullah ayat sunnah apitur Rasulullah nasuka kawing nasa masjid betiaan sakawing. Nami ada samiada di mantu. Si ini mantu sumyo saging ayam ana na mga lakwan. Oh, di pamayadan. Na inao ayaw akal na ay mo pupakasunod na si mumuntiro na busig truck sa ayam ana na mariribo antaka magda sa ayam ana na Ford. Miapo kasun si pobre, abeso payung-payung na ganyan. Oh.